chulu pidiai mamegwa la dit lo bawaye ki kwanying from compensation to restocking anero ne ilao kitesu chule olotika what ya chuli kitie wae kamo kene food pia o million abija beach pi household achela jo kan ti wachi ni gen wang nano million beach ano ni pere waje wani ringe kanye chena ene beko o idog di gola ni pe nyom ki daro pe chere mar ki bia will ki pok inero ni in me bero gang for all these months ano ni chena ti o da down to jolene ni ning mi achel onero ngomo teme ya moro kama ki waje ni RDC makono tika chiko dan matek ni chena ene mer ki kere teach keto chena teach chena makemi ila dit money keno kene wache ni ngomo mer go tem ki ko po bedo tek that's the first thing mi ario ngagi magatika nongo chena eni e kar mo karangechi ine ngeyo kombede ke munye ni compensation tie pe jo magurwenyu jimigi ketika chologi achula ento restocking is a mandatory program magamento kar kweni dana wo nong diang so piki wachi ini ruwenyu megi kar pagoro adui kar pa enala e kon kar pango kiwaje teke non kumi gum unong diang. That's why they've changed it to restocking wana bilo ye kanywani kweli ema we should know the difference between actually what debts claimants magetika pitu pe diangi kidong kumberi gamete karne wana tame diang numero betka wengwek dan wa matchak ento chak enitika oiga ngagi lo tela matika choy nyingi ngagi bim ka kumeno ko ki choy wori lo rem ki dong jio machako nonge mini ko ket ner money dago na money ti wicher kuja. That is where we go wrong chala choli emate gulu kuja dana mo kene tamoni lonyo mabini gamente ni miru chere dok odi ki ken and actually did lo dok odi pa jomon magatieni and once we begin to realize ni actually did lo dok odi pa joma miru chudu igini man ki party one way ber mabe kidong lo ko loke in chwa ngari in pirombe ketika wajene we are restocking. There's no distinction koni katoli koni ngo let's leave political party affairs out. Religious korongo jim mapoko wa kwanyo waneo ne merine wana choli wa mero don logo uringi wipo wa waje kanye ne one be kit watie million bit in ko go chingwa wa wilo ku pego wa wilo ki fula chera per fulo kon chena eni hite wa eme wilo dai eningo inyo pe ko pagamento me lo me Uganda ti achiel ne gikate ke yop money either no gichero ka bollo kui nyokono kuyo karo an kagi chero ka bollo kui wang'eyo maber eno ni mebeto kui an anyuelo me Uganda gam jolo yub makumeno ni eni gimini wa ni karwa bol ki kui an kati yonge kui wayne ge foyo api kui maber mo atimo mo bol then are the communicators, the government communicators or workers they are responsible as the ngat joma ginero yup an chamo kene they don't know how to communicate yup pagament maber kilo tadero inoni kechwa RDC why any NRM mini uchente which is very wrong chente any anu ring mapachwa ko NRM benatika mi muchoro mena gitika tiu kene welo DIN. So the government communicators should also look into what they communicate kichao memi yo makumano no kai chao kumano ni eni enaro minu chen ngar wa eni gi wela we eni gi mina pibolo ku mabolo mabe and you're right we are poor for a long time down no time chen me PDU ni giti mi gi menoro me chudu me nyumomon and pegging ni chen mir ini chule dwa ka bagamente miro beno wange mabe ni petie ni jomati gamente wen jomaria ana wotu kan chenjwe awachi jomo ken rombe ni gi reak no peginiang onyogi niang ento pegiriak unu ne ngoma bitime kan une ando volo money ne money o charo lonyo bone inyim dano di karmi campaign yes mo football timo ngo kitu ye no bedo RDC ki chwal tima saka ngat makumero ma lonyo bone nyor dure idano gamento mi yere foch mi bedo RDC pierre lonyo dure dire o biene kin gang botwu ene dong tika minu tam ene tika lok piwu ene bene wunu war ni ene e wang president e kama wunu bedi ene de penye ke kene e kin in ki en nga mariek nga mala volo ene bene pere tek gin mab miru dano ngene peni dano weng magati kitagati ko de office pagament ne gin yang marom ema wana tiki jomo go gang ko jama kay no gi no ru t-shirt pa mo se ni mo par ngej no chol ma
eno ko panyi la panya chela rio pegam bena pe dak no gi riek ene ko riek anyole ni ci don kwan bena kinu kana kinini munyi wai kwan kinu kana be konyi riek anyole ni ben mir ko ngai iti kwede ci ngare mo kana taka chero kan lok kidano sensitization must be part of the program pagament and then my biggest issue, not everything big market can magamento kill must be politicized. Government take goodwill ni anyole Uganda well ben mabe. Ento en ini makichwalo gini gibiro ki ding wich chako wacho ngoma gen gitam no miroti piembien ngene wera wira yuega ki kenyu. Ha gini ngato government yotimo. Ha gini wane wataka timo ne Roma wa tractor. Government yang mwa mkaro ema. Government opogo tractor through MAIF. Agricultural Extension Program. Kemiyo iching luchui we be MPs LC5 kono ngagene go o kujaka kemiyo tractor munyi ti matek bada tenda wili go tractor the tinga mona mage bega poko nani ke chero ke poko tractor kin gay tractor wa ta ko beti pegero mo kwanya chena me yopone don't pollock program pagamente o dok mi yuga wu pollock program pagamente o lock mi chero ka chemu. So kumbeti dong projects are yo and actually what did claim as one ma way wa good when you diangi 60s 70s 80s kidong restocking and the over team bada we chopada wo devs claim at kano anati ye onyo kana ti ken John and Emma genado o court jomo kana ta luchu pa jomo tika pidu diangi actually wo devs claim as dogi pay because the extension program o chaka ki actually ba. And Amir Wachini, the World Debts claimants anymore take a Logeni has gone as far as Karamoja sub-region. Ojong take a pitu diang, Langi take a pitu diang, Acholi take a pitu diang, Teso take a pitu diang, Alu take a pitu diang, Logwar take a pitu diang, Mari take a pitu diang. But I did why any don't pick any compensation because during the war anything happens and perama watching because baby caramel when chubria ni moniki bayo ki gwayo mira chuli pichubria ene so la did why we are not going to compensate you for your cows lost during the war. We are going to restock. Anyway, watch it. So, Paytamani restocking has swallowed. The issue is easier. Compensation. To think about compensation during the claims of the war is as simple as forgetting it forever. Kaan kita neno kwere wan yang oru jim watim ganango lwenyo karo ki mege lwenyo balo jimi la telo lo wachine gimoye kene kar me lwen time it is accidental why tum gangi kuja e barara lwen pa mien bana balo jimi gi compensating si nyoro no mere yap ki gangi yeah so wunu jomo no million abiju follow ba o choya ria ni anno ma mega no mabere million abiju miro o bo dan wen enano every household irrespective of kono ruwenyo diangi kono pe ruwenyo teke don kumi gum chien tika biro anyway lokwa eni waroma tio konywa kone kanya mira no gamo tampa parkira eno bedo ikien dano pidua di eni weng tungo malo